show that there is a basis for making that statement. This is not some philosophical difference between the judiciary and the executive. Contrary to Paul Adomotri's assertion again, it is not a matter where the apex court has delivered a number of decisions and government disagrees with, those decisions delivered. And so, pursuant to the disagreement, then some positive acts will be taken to remove the head of the judiciary. It is also not something which is orchestrated. And the petitioner Daniel Ofori is not a new person to the removed Chief Justice. The petitioner Daniel Ofori is an avid litigant. Nipo kasa ye presidential staffer Mami Beatrice and Anfield. I was some Korean war no Yira Abraham Amalabaya wano wako ande samanyokoni dimu walega team no waka hubi wapanye pano so dia to jaya watchers no kwasam ne say Chief Justice ye ne ye na free one more ye kana sam bi mu kranti ase na wan watchers ma me ne ko waso dia ko wonche Ghana mu tentan ko se sabatie no wase Ghana fo ne ye ni no ne ye pa ma me ne nsam watie na se ekoba se mu ye adwene se wo mo sane nsam dia go no mama no nyame anim ye ye ba hye ye pa na ye rayi mu ana se wase maama na ye adwuma emfinhia ma akoma kwaduo no ba ko nie ya cha se wadi mu se fata sanka Ghana ma panyin kura ha ebetumi ama na kwanya no dodo no ade ato aso ko se maama no aka se braba so ba ko na homgiem na so nsansema wodo bia na aboboba no wono ye wura Abraham amaleba betumi aka se so dua no aka ne pipo se maama no se ya no opeso de gu akwan mu nyame anim ni na no odin wasi adrumra bi kura mo de mpanyefo akitiri akase mienu akwa Ghana man panyin na so akwasra se enka man panyin ma nkyena akonya so a wakona homgie mu a ebra obekona homgie mu no nyana man ko nya se wate akonya se Chief Justice no se anwanam no ayemfama no emfemfere wade a wanya nyina no sa emfemfere wade na ayemfama no na se wo hwem kura no a anka ne sika wodo bi ne je se enuoma nko obesoade akọ retirement no ka Ghana nke yentumi nkan na sa anuoma ne nyina ani petition a Ghana fo bi de baye no eno ka hu bi ana ma Ghana man panyi yesa da bi maame no sabi wase wonsa da nwere wo manfo ho eno nti awose yi no edifra akonya so. My sources, incontrovertible sources, tell me that the CJ, former CJ, approached the president. Now, I think to ask her to retire or resign peacefully and can take care. The presidency prepared. She approached the president through these two eminent people. Very high. Losing all this, can we do anything to help her? It's about benefits we are talking now. Was anything done? I'm saying yes. I went to court. Once you are appointed an entity head, you are required to acquaint yourself with laws and regulations governing your office. You are supposed to do that. And I can tell you again, I got credible information, Georgina Wood, when she was first appointed as Chief Justice. But if another political persuasion applies Article 146, it's not good. Where is that coming from? Where is that coming from? Charlotte Osel, Loretta Lamte suffered under this same Article 146. I was saying you're telling Kaya and this Yamanyoko legal team member, Ora Abraham Amaleba. Na yada so gina enkane Chief Justice Mami Getri Tokono enwo ensensem emo na President Edema Imani Africa Ora Franklin Kujo wono so ababonte de nano atomu bia wo cha senka ye obi eban so ananse oman foforo bi so a enka sisi ameka sei enka ba Mami Getri Tokono enka ye de na to efiase a chesenko bebre pa ansa na wotimi efiase sanse enhwehwemu a eye committee a wo mo etena se eye no edbetu dwase Sikasembi any akwantuo bi a wotu ye e wo 2013 no eno enam so ama committee wo mu gina article 146 committee no ena wo mo edi ebu na time na yera Franklin eto aso echemu se ono Mami Getri Tokono se ono anka se nimpa se enka eyaman foforo so a enka sisi ano o hyefiase na woto aso echemu se 2013 no mo no wone ni kunu etu kwan ekọ eye Tanzania wabra womutu kwan na ye oman esika ena womudu tu kwan womu ba ye no Mami Tokono ene ne ba eba enso tu kwan ekọ US abrochimemo eno so no na ye oman sika ena womu edekọ ye ekọ spend ye nti womu si hwehwemu a eye committee no eye no e kire se eye no kre sa akwantuo no ekọ so 2023 no enti osisa wo hwe offense a committee no eye ya womu de ba ye ni nyina no etia no e kire se na sam enye de nti
say Ghana phobi as I say kase yi o mampani John Dramani Mahama eyi no efri mo no eya amanyosem oso omunya sade no de ede di pefe che say ekwan yo fa so a o use Ghana sika edi tu kwan one ne ba one ne kunu no o se etia Ghana mamra ono oye chief justice oni membra ni ye pa nti ense so wotena wokra emo obi fufuro be kire ne se ne mbra no esi etie nti sikasem ne de enka yobi man so ankasisia no ko de fiase. Yeah, free Chief Justice and Sammy Muna concern for mu. Jumadia Sunkubia Koso Watano South Croponimu, where assembly no and Nebechem traditional council Cabo Moya Sadabi, Bako for one and San to Miss Yamian Catasania Pine, and na and walk yasa 1 morning and 9 for a Robichem and Sotana Sidika Sasie, na and we see a Jumadia woman Shasho, na a bra, Tano South Cropono, assembly no and Bechem traditional council, Quatana Sia, now Comatochia Quaso, and so na ne won matiko amfa ma womo ya adwene bu nkompo no abuasara na na sana na so se womo tisi monche so yensiesie pa adwumadi ananya sam ketoma na womo sha share free Bechem government hospital ewie kire koya akọ Bechem ahimfie Bechem market won mo a eno mukọ wieye e wo bus station a ne nyina no aya ahosiesie mapa adwumadi a wode agu akwan mu anam so ama wo ma hema ne a wono e wo Bechem traditional council na na George Amra se wa ye otosom yenu one ne manfo di nkomo etrose ewiase bu nyam so mpafiri wono mu ahonidie na ho nam so nti wobasre efia adokoro Ghana man yade a ene atiate se okọ otimantemu a ese kolera ene typhoid ne ade asase yi yintie no ne nyina ne yefin enam so nti wobasre se gatamu wa ye na drumra bia ye twan ase nhio tane akwakotumura ede agum no ekoko na nhio ne yiri a ya na befa yen afezo so se nhio anton so a eba kan tontom ebe wie kire ne mu yade na yensa eka abro na adwo se wa yo tosum yenu won ne manfo kasa no sei eno kan nsem traditional council and ya cambo the say ko Bechem tano sa Bechem ye professor ga ti e frey manfo nyina say Bechem white top na ye say Bechem man nyina Bechem ye titibro Bechem ye hwe asuku akoko ene wo ha atetem banfo bebre ye ntina ma ne basabasa eno nti na ye cambo say ye siesi na de America cha amafo nyina say yesisi ha kama ye hwe bona ye gata se ha ye titi nyina amana ye kama enwura ye tutugu basabasa obi ensuo twa na wakoto ne bola agum esram said ye flood e kwaso won kran no saa ne yempese bi ba ye mantem taye ne ye kronia e bedroom ne bi no saa na be ba so ne tira ya sha se ne na anwachi no ana wen monyamfo Emmanuel Kwame Frimpong wano aya ban krache panyini Tano South Croponi mu wana so to aso kire se na mansene no ababa shasia de bylaws awoto egwakwamu na aboa ma woni aye bache wo se wodi nwura egu gatamu anambia ya ansam facha se wodi nwura gu no emra no ene wadi asada ema de chimai dia waye ne amwa de chim e fa sanitation there di shesu nipa bia ba no e kire ka ba ko e ma mansi se ne ma me bo ama di e betini aba ye she mansi mu e fa balos a e be she e betini amwa ama hu di eti akoso ye ne assembly ni be hia na ye ne papa betini e di apa mi dan se itini nipa na nya engagement ne ti mo ti ase ye hia eni ye e bia so so be nya oso a but someone give the play the free the about what they said the baby kiss the goddess pros the share e matam money program na ya ka amuni die was actual papa e wo so ene ne boni e wo awudi so be hye ye manwa o be ohia hia se ni se ye tutu no magu aboti ni se ye promu e bi ye na ko pa ya de boni bia e de brebe ye it is sad na e bi na ko ene me ambi ene assembly be ka bom ni ahye Sompa FM. I watch you know when Monyamfo Charles asiedo ya wono ya mrashebechani Tano South abato empeswa so wono so de kakra eto aso sei. Sanitation day asamba ya NBC manda dani twem na ewo na
enkoso a de bre my Ghana ene ye patam nti me de ne me wanwa se osan e ba be no ese osumi bia asase entumi eni se aduma ne momenye se osumi asase nko ne se bia pra ne patamu ana odini patamu se ye ka se ye de sadia let se oha ne oho sa na be koso awo ne mum de ye tianyina ne se osumi ne se ase sa ye nyire be ke ho abu na etumi apie e we gugu makodi se nanso until se osumi no ebe so na bosomi from abad that is the essence of man for the said obi andi ni patamu obi andi ni fie mu ebi se ahudidie na uyi na mesomo a ewo I was sharing a turn and carry more so Jania with General Demadisia. I want to know so about Trump so one young for Charles as see to. Yede kasia bonu kopie mu won fifi mantemo ohene ya wo gomwa fete de no ewo gomwa east mensi no emu ewo fifi mantemo nana abo ata ye otoso emienu e de afutu akode amaganafo ese dipa bia wo no mo e wo sa wotenetene wo mpom exercise ene anopa wontimi kura be wana ade na kyese waye ansa na wakwa adwuma esa no eboa ama unipadua no etimi egina brane na fei yade bia wo hu bia no entimi ba enya de e ba begina nti wahyese Ghana for usori bia esanse yedwuma ye de bia obekọ edwuma so ne ade no but wunya America kra bia e wo se wo de tinti wapom se be ya obenyini ache say ya na hospital doctors and nurses na bia o ke do de nipa o de exercise na enti exercise ya da no wunya o ma pomudin o ma look sharp che de wa pomi na no che da hodi bem nti exercise ya da emeka de agbo papa ye mu bi wo ho a onam ya na bana no kika ye nyambe ye exercise nti say nya the opportunity ana ye pere ye na ye nya fit another say obi brave woni pa no a exercise na be ye no or release stress ni na nti exercise ada no nya papa o ma pomudin nti obi biara mama nke da ti de afina so ansa na ye exercise or there daily activities ni it means sorry let me exercise to keep you fit nti exercise ye ada abibiano doctor fu anes fu wo bo dewu man twene yare na amako hospital akade ye exercise Nana abo atayo otoso ebiendo eye gomwa fete hene wakasa semi ewo ahobo kesi festival ewo no de sansemi etu dwa no wieye no ahemfo wo so ekọ ya wo mo kwatenti wo mo empom so ekire emfasode a wo mo enyaye ebia no time na say ye come so this opportunity for us so ye be 19 so that tintine ye empom because exercise dey ye because sometimes we are yare bi wo mu a etumi efiru apomudin de hu ya o ye nipa na ona utaye exercise ya rebi bro no ma etumi sound ho ana se wo super etumi ekofo apomudin de obi ehia apomudin jene de ebedo bibia se obi aba abe man apomudin no esisi ye na enye continuous so go exercise there is part of human being ezema nipa biara akọ hospital kwa na we gbe bibia wa fa ni fisi so bi kra yere kra na wotumo ma okoho na okatenten na po etime mi susu de exercise oye ozemanyin pedua no Adesma mani awodo yebote ye aye anyomfo a wo mo ekopie mo ewo dwumedi ase a eno no ewo gomwa fete wo gomwa east mensini emo ewo mfimfi mantemu National Communication Authority and Ebomani, one which you must multi-choice Ghana, Ade and Shire Abaye, ne Wams so the Ababa to Ja Etrose, one honorable minister Sam Nata George Aya Jenapa, Efa and Shabia Omada Ya Sanka, one more as suspended one which media ewo on my Ghana emu, and in no a 30% reduction. Now when Moyan for no action Mukwain, Sir Ghana and Sabbat me I can also multi-choice. Now one more Jenasa one more Dave Ebama Ghana for. Now I'm so ama and woman the crata Pietra atrose. Sansia no sham was sunny a bine when yes be abre, a woman can no. Woman so at Tiena Supem ya one my afternoon, said ye decay. Multi Choice Ghana Limited. One more and one honorable minister, Yera Sam Nata George, and a fee, and penning for Chora and ne wapa woman joku. Now one more batana say, Asher DSTV price and window no, send your wounds and Sabes be a san and be a one better show, and never jina de jina, and now simple package in one casabaya deba
ye kono na ye nika de ama Ghana maye no wan mo che sa no mani Ghana wan ma ye krado se won betumi and Ghana edi sa adwuma no na afei wan mo hwa ne mu se enton kwapem se hyiamudie ne nyina nkwana wie ye no de na Ghana ane mo che choice Ghana ya DSTV ye wan mo de no na wan mo nyina adwena kwa bankuro mo asi ye gina ye baako a eno beboa Ghana na afei won mo ankasa nso adwumako no aboa won mo ade aka ho na de to so miensa National Communication Authority for say and na multi choice Ghana adiaba se won bedi Ghana mara so frenchem kroje na won bu emu nipa won wo enu nti na nei wan maje sa gina ye ne sa aginasie no atomuo se won ba ye no pepepe adiama ye no na wan mo hwa ne mu kwan se adomdom ye na September abosomi ye wo mi ye ne da to so nwotwe me kire nyame ye adoma wo kina ana san hyiamudie no wa Ghana ban and multi choice Ghana ya woman na DSTV ya one mo dia no one mo ehsase na wo mo so ba one mo famu dia honhom ne no kware mu na one mo dia no kware dia ma Ghana ban ahwese sane aban ne pe senka asobetumi atede ama wo mo no anade ama Ghana man ye no wo mo so benya mfaso bi dia free so ana se so te a enkokọ for haw emfa amere wo mo dwumadie na mo free kina kware de ye hwa no mo kwan se san hyiamudie no ebetumi abaso ama no yi na sakra ye ba National Communications Authority wamo anomonsa shase wobo amane sa afredi multi choice Ghana Limited one magia tum se frenyame yadmo chine kono womo de Ghana ebetena se edikasesi Arishmama yamfas da PSA emen mekwa numre warmo aso yasene Electroland Ghana Limited wamo ebo ye chabrane pass e bano se home appliances and electrical ones de me do foko no mo obenya ne mapapa bemma eyesiesie wudam wo fasi nya bisi wono mo na boni gingingingingim wo hu e anu wasisi efiru anasom e Electroland Ghana niam wodi besiesie wudam de e ye hodomo a na fa mu kase meka mu kase sa wote ase ojade kitchen e hwasem na mike the old business you wanted ye a Electroland Ghana Limited ubo rawanwa ye niama no de boofo papa eno ya mikotobi e niama no wo form ye discount nso e wo hodomo enti bomodin say products bia ya wo pese ye Nasco product media product Samsung product TCL product no wo benye bia to e wo Electroland Ghana Limited ye tonton TVs air conditioners fridges washing machines kettles rice cookers microwave blenders drawers son wa bobidi efa kan wo ko no mu a obenye biade po no ewo form na ene enkrobata ne droso etachimafo ya ba ho no mo tachimai bunu east ye wo ho enti ha wo kra se wo faka akokumase anansa bankran ase aba beto ne mefi Electroland for no mo wo tachimai nkwade a obenya ebi ato na tachimai ye wo kumase kwantempo no so wa na obehu yen na afi kumase nso ye wo Kasi Junction Tech Junction wo no mo a enso obehu yen enkran ha se ye wo Adenta barrier wo no mo ada so man so runabout ubehu yen industrial area ye ne Melcom Plus na edin hwani mo sunyan ye wo hono mo mankasim Capcos Takra de Tamale ubehu Electroland Ghana Limited me don for ya afrefra obetimi afra wo mo e wo 0245 949495 0245 949495 na woni Electroland Ghana Limited edi enkomo ye kwa time na ye kwa akogye eduadnom e baneti di yade de me don for e time no a na eko se wonye bi num ya bomode akobnya bi num ate na betimi abo ma opom di no etimi egina abra no se baneti di yade Ghana ha no ba bia de yaje time atomo wontumi ni di e time herbal mixture general body pains wona me ya e time herbal mixture ye the time HH mixture ne capsules so abedwa so a se no mienu ka bom na wono mu a e be bo na tu yade bi e wo ni pedua ne mu apie be ma wo so ti ya wo chim ansa na jonso na baba ko ne yade a e betimi aha odache e boost immune system no komo no e malitimi egina abrane e manom e mema so etumi enom o memu afana ba bia ya yetondro herbal shops pharmacy shop bia ubewro mu a ubenye bia to anado so poso afre nana owusu atafrija agimai e wo 0244 417 669 0244 417 669 na wona wamu ninkomo nipa de ho no mo aya nipa dua no de pere na wo de ka no
eno nkyere yɛsen no hia hoɔden mapa enuoma mapa ebetumi aboa ma sen no gyina na so ense okofa ade bia ya sabio emmoa wo sen no abo na wo sen no ahyase na epumogya eka bibi de kyerɛw sɛ wo sen no ankasa de opedenya no na ade ma no na Luster complemented akofa ya toothpaste and the brush de aba eno na sin hia sin hia sa no pa bia betwitwiri no enumere obetwitwiri no bra wo kwa akoda na wanya toothpaste papa na wanya brush papa afa nka ho a wo sen no ankasa bɛbɔ wo nka ye na aka bibi de akyerɛw ebra etumogya ebra ase achinam no ehonho no ebra kyese wankasa wo sen wankasa pampan ebebamuo na ya toothpaste na brush no de eyedi twam edamu sonko ba bia ya gye atum Ghana fana ba bia na ne boa no so da fom esan so so ye kama pa eboa nkoda aboa panyimfo akra ne kumase fo mo mfrɛ 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 na mpanyifo ni nkomo medima for about center na doctor say what the time to yade so was sisi ade na ha wo waposo ko to diabetes ana wo kwa yaro sabia na yabo yade kakraka bi dia kyere wo yema hyew ko medima for na ye nhwa wate ye betu ase kura yade na da na so ko ankura na ete wo so amada ne da nyina wo sode ya wadwere kura ye so yade na beku ko medima for ma doctor mfa time to yade no so ne ntu se hum emfamfiri won mfama akra Wopoku ya sema yira kumaso wagogo. Wane government school ni dinshani mu bibia ni ade fra doctor. Na wankasa tia onwade enya onwasam webekɔ so 0244 77 4282 0244 77 4282. Yenyina ye tie Sompa. Aresmama yenyina weso na yentwa wutia wa ye ba yo ene yenko Nigeria memo na yesi eno anadwono a rahosem yesi ewo eye Nigeria North Eastern Borno State ya meka se nipa eduasia wonumo ewu eye Boko Haram fo yenya nim de ekoso Boko Haram fo ene Nigeria fo entemo Boko Haram fo na akwakoku nipa eduasia meka se akwako ya rahosem pa ewo Nigeria North Eastern Borno State na wo mo kire se ewo Donald Jamal ye no wo Nigeria nso yesi asrafo a wo mkopie won so nipa eduasa enso yekun wo mo ewo hono mu asrafo mpanyifo wo no Nigeria enso ade abetu dwa se wei akwakoya rawo sempo a na yese Borno State wo no no ewo na ehase nam so krama atimemfo ya na wo mo ewo Borno State no wo mo tu free wo no mo ya wo mo ekopie mu ewo baabi foforo te se de esiye ewo Ghana ha se no wo mo so wo mo tu batakra ekopie mu miamia bia na wo mo epe wo no asomdie nanso wo mo sanso ba akro no so Borno State wo no mo se wo mo bebobra eno na eno anadwo fofia nto ata kyese Boko Haram foi asanso aba beto ahye wo mo so a ni pedi sia mi kase wo mo eku wo mo ya asrafo ya wo mo ewo Nigeria memo ene bambo dwuma e fo kyese wo mo befa kwan bia so arese bambo mu nsem ebetimi ayere ewo kro no eso awusiawaso ne yɛgyina na nsɛm no yɛde ne nyinaa asie afɛ no wɔfidie no wode ato ansɛm wɔ yɛde brɛm wɔ no de yɛde makote no bi yɛ sɛ yɛwɔ Abraham amaleba ade ato dwa wɔ sɛ maama Gertrude Tokonu ne nsɛm no ne nyinaa na wɔmɔboro so akyerɛ yi a ka Ghana man yɛyɛ mbɛhyɛ yi sanso na presidential staff a maame Beatrice anan feel so kyerɛ sɛ yi o mampanyi ayi maame Tokonu no wɔse ɛnya amanyɔsɛm o Chief Justice Anasempo National Communications Authority and so ade aba ya wan mu kyerɛ mu sɛ fo nyame yadma wɔkyena ade kro no ana wɔmo ana multi choice Ghana ebedi enhyemudie no efutu akɔde ama Ghana fo sɛ abribia wɔ hɔ a wɔ sɛ wɔtenete wo mpam wan ɛna ka asase me ohia ɔwɔ gomu afɛte ɛna de sanse me tudwa na bi kan wɛn mo ne yɛbɔ no nyina no ɛde bɛso mo ɛna kɔsie anumre yi akɔsie agye wɔ akɔde boaten ɛna medi mene ɔba pa nana ya ketre ye kɔ healing point ɛto aso